لسر فيم جارين وري خبنا نفس قام اسطنبول جويدي أنظام هناك سيادة ائتلاف سوريدا حواس خليل بمريا بريس حواس بخيراتي في بلتاني دي سبيكر دهون وكانوا نرين كردان ائتلاف سوريدا من تشاول هالبجارتنا سيف رياض سيف بوكا ساروكي ائتلاف دنرن بله دم باش بێگومان ریاض سیف وەک کەسایەتێک ناسکری لەسەر مستەوا سووری گشتی و ناو مڵەتێ کورد تەواهی دەژی ناسکریە ریاض سیف وەک کەسایەتێک پشگرتیە مافێ کورد هەندرێ سووریدا و هەروەها دژی vê rejîma diktatۆr û stemkar tim û tim milî wî partiyên siyasî ê Kurdî re bûn dema seknandina pêşiya رئاستا مجلس وزراء هەروەها دادگەهên vê rejîmê ji ber pêkanîna mafê Kurd û هەروەها dijî wa biryarên çewt û şaş ê dijî miletê Kurd hatîn pêkanîn. Bêguman em wek Encûmanên Niştîmanî Kurdî giştî wek dibêjê me piştgirtiya Riyad Sêf girt ji ber baweriyê me de Riyad Sêf wek kesayetîk dەستپێکێ بۆ خودینەرینە ئاواکردنا هەفپەیمانە نیشتیمانی و پرۆژەک وی زەلال پێشە ڕۆژە سووریێرە تم و تم هەیە ئەو سەدەمێ سەرەکە بۆ پشتگرتنا ریاد سێف هاتکردن و باوەریێمەدە ئەف قۆناغا شۆرەشە سووری تێرە دەرباز بێ و هەروەها vê qonağa gelkî hisyar de kesayetîk wek Riyad Sêf baweriya wî mafê hemû netew û hemû olên hundirê Sûrî de tê wek kesayetîk lîberalî baweriya me de wê bikarê gavne baştir pêşerojê de bavêjê wê bikarê xwedî projek zelal bê projek niştîmanî Sûrî bê tê de mafên hemî netewa tê de cîcî bê ew sedem bûn piştgirtina me ji Riyad Sêf re. بله برز حواس تفجر كردي بأرني لسلوك نوع ائتلاف دنرا قالوا شما وهيفين وكا كردان ده ائتلاف داج في كثير شيء بێگومان هێڤیە me bi wî kesî ramanên wî ne ew ramanên wî ê ji berê şoreşê û herwiha ramanên wî ê berdewam bû li hundirê şoreşê de yanî wek min destpêkê jî got Riyad Sêf wek kesayetî naskiriye wek hevalekî wek dostekî miletê Kurd e wek dostekî piştgirtina mafê miletê Kurd li hundirê Kurdistana Sûrî de dike bi rengekî xurtî her cihê Riyad Sêf lê hebû tim û tim nerîna wî zelal bû yanî piştgirtina wî mesela mafê Kurd e sedemên sereke ew e yek di do sedem ramanên wî ê lîberalî ê wekî dibêjê ji destpêk ji berî şoreşa Sûrî de Riyad Sêf wek kesayetîk naskirî yek ji maldarên Sûrî ê dijî vê rejîmê sekinî heta malê xwe hemû li ser danî ji ber dijî fesada li hundirê muessesatê rejîmê de dibin. Yek ji wa kesê wekî dibêjê 8 sala li zîndanê vê rejîmê de ma yek ji wa kesê tim û tim dijîyetiya tiştên zilm û biryarên çewt û ê şaş ê ji vê rejîmê dibin. Baweriya me de kesayetiyê xwediyê vî ramanî ew her wê bimîne dostê mafê Kurd û dostê netewa Kurd ji ber baweriya me de kesayetiyê wek Riyad Sêf ewin ê bikarin şirîkê rastî bin pêşeroja Sûrî de. بله برز حواس ون البقل في سلوك ائتلافا يانو قالوا وچه جرى حاضر كريا الباري دوزا كردي نخاصم مجارة فدرالية جو بريا انها راسي قالك رخنا يانجي ائتلاف اتحاد و وكا جو روشا كردي زانا و روشا كردي برجي زانا وچه دكارا پیشکشی کردان بکاوی نرینا وی لسر فدرالیه چابه قال له وی قبول بکاوی تیک هوا واره پراتیکه ده گومان آمده بێگومان ez dibêjim hinek kar wê zêdetir werêkirin tevlî hinek kar ji berî niha me tê de kiriye wek workshopek ائتلافê binûnertiya ائتلافê hat pêkanîn ser mesela federaliyê ji ber federalî bê naskirin nerîna Kurd li ser federaliyê bê naskirin û ji xeynî wilo miletên dî û netewên dî li hundirê Sûrî de em zelal bikin jê re daxwaza me ji federaliyê sedemê wê çine û bercewendiyê sereke çi ji miletê Sûrî tevahî re pêk têne û her wiha ji miletê Kurd re
بطيبتي بيكين رياض سيف هروها ورشوب ندي دمكي كرد هات شكرن باريكاريا انجمان اجتماعي كردي ومركزك دراسات بشگرتنا وزارات درفا الماني رياض سيف يك شوا كسي بجدار بو حاضر بو الهندري وركشوب ده دول هندري حتى جواتا گشتي هف پیمانه سروي وركشوب و سر نرين چوت و شاش سر فدراليه تي ناسكرين و ام بردوامی کار وركشوبا چيكن ناسنما راستي فدراليه امش خلكيرا زلال بكن باوريه مدا و بردوامی بو ده هبه و بهتر کار تيدا چيبه باوريه مدا بهتر خلقين وملات دي سوري و بكاري رياض سيف پشگرتنه بكي بچيكرنا ورشوپا و ناسنما واکسا داخوازن ناواروکا تشتی انجمان اجتماعی کردی و هر وها ملت کرد توایل هندره کردستان سوری ده و مبست وای سرکش فدرالیه و بکاری پیشگرتنه بکه روژه ورید. بله برز حواس دوان هلبجارتنان دا تنو نرین کرد نته و دکتر عبدالحکیم بشار و نما مصطفى واد و کنمزت سروکاتی آن سکرتری آوه نهاتا هلبجارتن گلو و دنگ بداس نخستن آن و خدوری سروکاتی و سکرتریا ائتلافی خستیا نه ایما پیمانک نابینا مو ائتلافی ده هل هندری و پیمانه ده جیگرک سروکاتیا ائتلافی ویج انجمان اجتماعی کردی به هر وها دکس الهندری دستا سیاسی ده جبري ان انجمان اجتماعي كردي وقت جيجري سروك الدكتور عبد الحكيم بشار بو جبر دوره سر درباز بون غور نظام داخلي ائتلافه نابه جاركي دي وري هلبجارتن جيگرتيا سروكيره جبر ويكي في نافك دي وري دس نشان كرن اما دستا سياسي ازو ما مصطفى ام وك هوالين خوي دي بهفده هوالين دي هاتن هلبجارتن هندري دستا سياسي ائتلافه ده مثلا دست نشان کرنا ناف و انجمان اجتماعی کردی بروژه بده ناف دست نشان بکه و هر وها و هلبجارتنک نه سروی ناف انجمان اجتماعی کردی دست نشان بکه الجیگر سروک ائتلافه ده وقت جي انجمان اجتماعي كردي جي كساتي كرد مايا فالا حتى انجمان اجتماعي كردي دس نشام. بله حواس خليل